Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka menteri badai pet ya katana ka kuat ka kya ka kong amperin lingdo kala pen pawe ka jing sngosi bat sngo ka thang ben sim halor ka jingja ba sngosi ya ka wei ka long kme ba armen ka bala klat no ringkat ba ikulung badang don hakpo ka bala jam na ka south rik jliu arja arpasan ha mch panaliar juwai kani ka long kme ka bala klat no hakpo badang armet ka dei ka bala tip kerteng kum ka kong penche bare live news nam karta kabadai na kashnong Jalaphat East Gentle Hills District. Ya kani kakong amperin kalapan pao syakilat bathai kubor nda kasngi ba ar kanyo tarik jiliw arajal arpusan. Kakong amperin ningdo kaloong baki bahayi yang hasem jong kati kalong kami keladapan ujo ru syapo High Court bat nakalang ka Human Right Commission ru kala shimkam halor kani ka jingja. Ba kibahayin kilalit approach ya kakedok jong kayeng syari pilayo iru ba ka human rights committee jong ka state kalakpan yang ka report bat namar ba kini berkhot ki jingja ha katukas ni omla banshu ya khana ha ka media tinga nga shu ong tangkum ni nidak thang bakadon kum kutu ka jingja but naduk kas ngi ba ngalayo ya kena kejintip nilai pelong ki meeting ki prepare ngalak bu oi ka committee kala pun kre ya ki kai pot prepare haba hablek ai syakanu kanu ko wei na ki agencies bagi bahayeng ki lalet but kakthang kamansim rei ni hapan pet kum kecela kum kini ki jajengja kim dei banja manu babakla hei bakla ngam kwa ban khana namar pa saya thirn dala poise kita ki jaka ki baki ning ki lalen ngin ye pet nga sudon tang ka wei ban ong bat kata kalong ni hap ban pet bakum ke department jong ka sarkar ngim dei ban syak yakum kani bakanja yakam maternal mortality rate ilai ngila combat very efficiently kum ka state lembak skin fair ki ngila wan ra kini kindet panai hadin bayo iya kajing du no jong ki bensim bokordor jong ki kme bat ki kon ha katai ka indicator ka baong ba ngidon kamban don ki interventions ki bape ngilale kata timanta ya kani ka case ngin sapet kumno kawan kajing bisya bat nakaliang ka jongi nga kwa man aya ka jing pentip ya baro ba nada don kanu kajing bakalanang ka committee kan sapen iya ni bat ngiru ngin hap hi ban shim ya kanu ka disciplinary action ladalap badon kum kata kalaps ne kanu kajing bakla kabaja hap tu kasi ngin up ya kita ki reports bakin poi but ngin up ya kata ka hearing bakan one ngin up ya kata ka respond yung ke bangin ai siya ka Human Rights Commission but ngin saya pet kayat kumo ni siya mo na kanya ka department kinai ni namiyeng namaring ya ikum bakidan kiting dawa na kabiyang ay bakiyeng bisyar kinray ya ka ego di bende kilayat siya kaman kilalit siya ka kredok jong kayeng bisya ngiru ngimla syo ban shim ya kanu garay namar kilalit siya kayeng bisyar tingin saya pen kumno kaya kata ka case pat kumno kalong nray naladi hiti ngitip ba lada don kajing bakla ki bale bakla ki hap hiban bakle ringin pat yo it kin pots pat ngampat la pan ong ai ru halor kani tak hado bangan la yo kit